Alors Yes, ntabwo twaryama nabwo tutabagejejeho izi breaking news ni amakuru atugezeho muri aka kanya. Ahangaha nk'uko mubibona ni Willy Ngoma, aho yerekana intwaro zitandukanye bafatanye abasirikare b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho avuga ko izi ari nkeya mu ntwaro nyinshi babashije gufatana aba basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho akomeza avuga yuko izi amazina menshi y'izi ntwaro machine gun ndetse na za mortier 82 ndetse n'izindi zitandukanye, aho yerekana ko ahangaha agaragaza ko igisirikare cyinshi kiri muri FARDC ari abana batoya b'abamineri ndetse batakagombye kuba bari muri iki igisirikare. Aho avuga ati izi nizo ngabo za Tshisekedi, ndebera nawe aba basirikare ba Tshisekedi uburyo ari batoya n'abamineri batagakwiye kuba bari ku rugamba, ariko nibo Tshisekedi afata agahereza intwaro bakajya ku rugamba ndetse bamwe na bamwe bakajya guhohotera abaturage. Ati mundebere nk'aba bana bonyine bari buze kwivugira mu rurimi rw'Igiswahili babibwirire abo ari bo. Alors utasema na Swahili. Okay, jina yako nani? Sema. Nani? Daudi Murengezi. Wewe? Ati izina ryawe witwa nde? Nitwa Daudi Murengezi. Rwangeri. Bulikuwa utumika nani? Rwangeri. Rwangeri utumika na nani? Ati se mwaturutse? Twavuye mu gace bita Rwangeri. Jina lake nani? Komanda brigade? Wewe ulikuwa fanya fonction gani? Ulikuwa chief escort ya komanda brigade. Uyu we ngo yari chief escort wa komanda brigade. Donc le chef de l'escorte du commandant brigade. Ku myaka ye yari chef escort wa komanda de brigade. Ati mundebere abo Tshisekedi yita ko ari abasirikare afite, mundebere imyaka bafite n'abamineri gusa. Ni umwana bigaragara yuko afite imyaka 10, nta nubwo avyujuje imyaka 15. Twebwe ntabwo turekirita abamineri, murebe abasirikare dufite imyaka bafite. Twe ntitwica kandi nta nubwo turokirita abasirikare b'abana. Karibu. Unaona kutumika na Tshisekedi ni kutumika na mujinga. Ikigaragara gukorana na Tshisekedi ni ugukorana n'umujinga. Ahantu nta handi abajyana uretse kubaroha. Icyo abateganyiriza no kubata mu mwobo. Ati mureke twumve icyo komanda wabo avuga n'icyamuzanye kutwiyungaho. Ni bitu yenye ninaona mai chama ya ile Tshisekedi yenyaye Ngewe cyanzanye ni ibintu nagiye mbona muri iyi leta ya Tshisekedi itameze neza, aho mbona abantu bagenda bicana ubwabo kandi ari abava mu gihugu kimwe. Nge nka komanda rero nafashe igikundi cyanjye abasirikare banjye ndababwira ati nimuze tugende twirege twiyunge kuri M23. Il dit que ils en avaient assez avec le gouvernement de Tshisekedi, qui leur enseignait la division, qui leur enseignait de s'entretuer entre eux-mêmes. Ati twebwe icyabashishije gutuma tuva ahangaha twavuye ku bya Tshisekedi, aho yigisha amacakubiri, aho yigisha kwicana, naho yigisha kuba twagira ivangura hagati yacu twembi. Nasikizana na wakubwa ya chama wanasema wale bote wanabakia na pori wafanye nini? Bakuye tujenga hichi. Ati kigaragara abakuru b'icyama cya M23 bishimye, kandi uko bakomeza bavuga yuko abari no mu mashyamba bandi bakiyumva ukuri kwacu bakaza bakatwiyungaho bakava kuri iyo ngengabitekerezo mbi ya Tshisekedi, bakaza tukubaka igisirikare cyo gufasha abaturage. Bananiua ninasema hivi nabo bakuye batoka mahera mapori bakuye tungane mukono tujenge kwetu.
umwe ku biyunze rero kuri mu 23 niwe urimo arasobanura ati icyo nabwira abandi basigaye mu mashyamba ni uko baza bakakegera nabo bakiyunga kuri iki cyama cya mu 23. Il appelle, il lance un appel patriotique à ceux qui sont restés dans la brousse, ceux qui restent avec Tshisekedi, ils se désolidarisent avec leur idéologie. N'ubutumwa rero uyu komanda yoherereje ababa basigaye mu mashyamba kugira ngo nabo baze begere abandi biyunge kuri mu 23 bave ku gisirikare cya Tshisekedi kirimo kirabahururiza mu mwobo cyangwa se mu kwicwa. L'administrateur du territoire de Rutshuru, France Pavuka, accompagné du chef de la chefferie de Boucha et d'officiers de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, a communié avec mubibona rero ni mu giturage cya Rutshuru aho abofisiye batandukanye baye mu 23 begereye abaturage ari nako bakomeza gushakisha bamwe mu basirikare bakiri bato bafite imyaka yuzuye ndetse bakabasha kusansibiriza kuza kwiyunga ku cyama cya 23 bagakomeza kubaka igisirikare gikomeye cyo kurinda abaturage. Si itegeko ni igisirikare buri wese ajyamo ku bushake bwiwe ubishaka niwe bakira. L'administrateur du territoire de Rutshuru a encouragé les jeunes qui collaboraient encore avec les FDLR à les abandonner. Administrateur rero wa Rutshuru mu byo yabwiraga aba baturage yabwiraga ko abakorana na FDLR icyo bakora ari ugutandukana nabo hanyuma bakaza bakiyunga kuri M23 hanyuma bakubaka igisirikare kibereye abaturage ndetse kirinda abaturage. Kusudi wakuye wasikie message ya leo. Nao na message ya kuwapatia. Nao na watuma hivi. Mwende mwambie FDLR kote kwenye wako. Na wale wenyewe wametosha teni. Wanajifichaka hapa manyumba. Gari inapita natoka mnyumba napiga karisasi kamoja narudia tena anajificha. Mnaogopa kumusema, mnakatala kumusema. Si vile? Mwambie Kongo ni nchi ya Wakongomani. Na ukakuya mwinchi unataka kukua refugee, kuna shurti za kukua refugee katika nchi. Najua kuna machungu ambayo watu wameishi hapa. Sasa muambie kuwa wao ni Wanyarwanda na sisi ni Wakongomani. Muambie Kongo ibaki ya Wakongomani, mwenye anataka kuwa refugee katika Kongo akuye kuongozi aliombe, aishimie shurti za kukua refugee, na kinyume ya ile njia iko wazi, tuwasindikize, tuwaoneshe njia ya kwenda wapi. Yakomeje abwira abaturage bamwe bacumbikira abasirikare ba FDLR yuko Kongo ari igihugu cy'abakongomani atari igihugu cy'abanyarwanda, kandi nabwo abifuza kuba impunzi mu gihugu cya Kongo ko bafata inzira bagakurikiza amategeko agenga impunzi hanyuma bakabafasha kubaherekeza bakerekeza mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Naho abandi bumva ko yuko bakuramo uniforme bakajya bacunga bakisha mu mazu yanyu hanyuma mukajya mucunga namwe, agasohoka abonye imodoka itambutse agarasasu rimwe akongera akisha mu mazu yanyu mugatinya kubivuga. Mubabwire yuko hari inzira za nyazo bakurikiza bakabasha gusubira mu bihugu byabo kuko Kongo ni igihugu cy'abakongomani. Pour l'amélioration de la sécurité. Masomo tunakatala, wanafunzi bote kila mtu kwao. Twarangiza iyi nkuru rero nabwo tutabagejejeho aya mashusho yiwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga aho abanyeshuri bawuvira babujijwe kujya ku mashuri n'iki gisirikare cyitwaje intwaro cya Wazalendo, aho bavuga ko banze aya mashuri ko ntabyo barimo biga mu gihe igihugu kirimo kiragurishwa. Aha ngaha bavuze yuko umubyeyi ukeneye yuko ashyingura umwana wiwe akomeza akamwohereza ku ishuri. Ati turabyanze ibyo kwiga, ntabyo kwiga, ntabyo mwiga, amashuri turayapinze guhera uyu munsi. Tunapinga masomo.
Tunapinga masomo. Muko mubona buri mwana ari kwirukanka akizwa n'amaguru asubira iwabo. Vita ishe. Tunakatala. Ati twanze ibyo kwiga kugeza intambara irangiye. Bashenzi mwe. Tunapinga masomo. N'abalimu bote ni kufunga. Tunapinga masomo. A partir ya leo. Masomo tunaikatala. Maneno ya masomo no. Amjambo wa ndugu, amjambo wa bani yenu. Gasita ye kutoka Muvira sio solution. Bagasita ni ba mingi sana Muvira. Sio solution Gasita kwenda. Solution ko pale Muvira, kila mutusi arudie kwabo, atoke Muvira. Uvira tunakatala, atupendi batusi. Kila mutusi solution arudie. Tunaanza operation mutusi aende Rwanda. Akukwaki mutusi Munyamulenge. Mulenge ni mlima ya Bafulero. Operation kila mutusi aende kwa Rwanda inaanza Muvira. Ile ya Gasita ilikuwa ni mwanzo tu, kwa apane Gasita ni ba mingi sana. Nikizani kuanzia juzi jana kila mutusi mwalikuwa civile, mutukuwa tunajua kama ni civile Muvira, mulibaona balikuwa banavala mateni. Piko bebe ni bapastere bebe banajulikana Muvira, balivala mateni juzi na jana. Na leo busubuhi piko bapastere balikuwa navala mateni ya Banyarwanda. Mateni za ba M23. Sasa ile kutosha Gasita iko ndio solution. Kwa saizi tunaanza operation mutusi aende kwabo. Ile operation nikizani mnakumbuka tulifanyaka 1996. Tulifanyaka ile operation 1996 wakati mwami yetu Lenge angali mzima, mzee Lenge. Ile operation ilipitikwa Muvira. Tunapatia batusi bote biko Muvira, tunabapatia délai ya 10 jours. Kila mutusi mwiko Muvira, mwende kwenu mutoke Muvira. Après 10 jours musikui kulaumu, atukubambia. Batusi bote bene yuko Muvira, tunabapatia délai ya 10 jours mwende kwenu. Atupende mkisema tulibafukuza kwa juu tupie mamali yenu. Kamata mamali yenu, kama utauzisha, kama utanyangula nyumba yako inyanguli tia mukamio uende nayo kwenu Rwanda. Njo operation tunalanse Muvira, tupendi tuone mutusi Muvira. Uvira ni asi ba Congolais, tutabakia si peke ba Congolais. Étranger wote mwatakuwa Muvira, tunapenda tuko tunamwona na document kumukono. Ukuwe Tanzanien, ukuwe Chinois, ukuwe Burundi, apana ba Burundi bandugu yetu. Ba Burundi ba Hutu hatuna probleme nabo. Kama uko Burundi Muhutu, uko kwenu Uvira ni kwenu ikala. Kama uko Burundi Mutusi, rudia Bujumbura. Tangu leo tunalanse operation ya batusi Muvira, atupendi. Bandugu yangu babiongozi benzangu yote ya bazalendo munisikie. Tunapatia batusi Muvira 10 jours baende kwabo. FARDC tunajua muko infiltre na batusi. Bali batusi yenu bote bemulitiaka mu FARDC, muangalie gisi mutababeba baende tumikia Mbujimai, baende tumikia Kinshasa. Sie Muvira zone ya Fizi atupendi tuone mutusi. Tunakatala, tunalanse ile operation mwende kwenu. Na babiongozi ya bazalendo bene muko na tetea batusi Muvira, tunabajua liste yenu yote tuko nabo. Tunajua muko napokea pesa za kutoka kwa Alexis Gisaro, muko napokea pesa za kutoka kwa Kaibanda, na muko napokea pesa za kutoka kwa Mama Denis Nyakero, premier dame wa Republiki wa leo. Na muko napokea makuta ya kutoka kwa Vital Kamerhe na Babati Lukwebo kwa juu muache batusi Muvira. Kama unajua uko maimai uliendaka mupori kwa jua kudefendre inchi yetu, dawa za bababu yetu ziziko na kusaidia zinakatala kwanza mutusi kuikala kwetu. Njoo na kwa kondisio ya kwanza tunafukuza tangu leo, atupendi tuone batusi. Tunabapatia 10 jours batusi mutoke Muvira, mupartager ma message. Batusi atubapendi Muvira, mwende. Kama Chilombo anasema muko bandugu yake, kwa juu muko babofre yake, abakamata ababebe kwabo Kasai, mwende Kasai, muikale Kasai. Njo operation ile tunaanza, operation mutusi zonga mboka na bino. Murudie kwenu, atupendi batusi kwetu. Tunabapatia mise en garde kubale bakongomani be banachanga damu ya kitusi. Tutabafukuza piko mkongomani bene tunajua mene mama yake ni mutusi,
uko mkongomani na tutakufukuza, Kongo ni kwenu, lakini kata komunikasyon na bayomba yako. Kwa tu kama uko Kongole mama yako ni Mutusi, mangi Batusi banakuwa ni bayomba yako, kata komunikasyon na bayomba yako. Ukikamatiwa uko mkomunikasyon na Batusi bayomba yako, tutakuchinja. Njo tunaanza operasyon ile. Na ingine operasyon bandugu yetu ba maimai bazalendo, mujue kama partir ya leo siye na ba FARDC tunakuwa sagisi pusi na nini na panya. Mukwe na kuwa makini, musikui distrait aseme bibi napita FARDC sha sababu FARDC kuna tutangishia kitu mwaki ya nguvu sana. Kinshasa kuna tutangishia kitu mwaki ya nguvu sana batu desarme. Maana yake mukwe na tembea mukono iko kugashete. Ukiona mouvement mubaya ya FARDC tobola hapo. FARDC biko na tutangishia bitu mubaya, banapenda tusahabu, batukamate sibote mateka. Ba ofisi sipenge bende fungua Kinshasa, bengine bengine bakufwe Uvira. Atute itika ile. Hakuna maiti. Jana tulipoteza ba innocent, muko banamuke balikufa jana kwa ajili ya FARDC, na ile haitaenda hivi. FARDC ipende sipopenda italipaka ile damu ilimwanga Uvira. Ile damu ilimwangika Uvira jana ya basi vile ba innocent ni FARDC iliua. Tunajua ule kolonele deja mwalipana ordre. Tunakujua deja, unatoka kwenu ku province yenu, unakia kutuangipishia Sud Kivu. Na kwanza uko parmi babatu bene tunakoka na suspecte be balipanaka Goma. Ulikuwa kama sentire ya sécurité ya Goma. Tunakujua bien na tuko tunakufanyia kazi. Mupartager hii message massivement. Siye bazalendo atupendi, siye ba maimai. Siye ba mai, tukisema bazalendo manki ni haba bajana. Siye ba maimai, siye ba zamani. Atupendi tuone Mutusi mu territoire ya Uvira na territoire ya Fizi. Tunabapatia 10 jours. Mwende kwenu Rwanda, mwende. Mukifika Katogota partinga kule ni bandugu yenu batababeba mpaka kwenu. Kama uko Mutusi wa Burundi tunarudilia. Vuka Bujumbura, uende Bujumbura. Kama uko Muhutu, Uvira ni kwenu, hautakuwa problema. Kama uko étranger ko Tanzania, tunapenda document kwa jumu ba Tanzania, tunajua muko Batusi. Na ba maimai benzangu biongozi ya ba maimai, mwambie batoto ya magrupe yote bale ba Masai bebiko wanaonekana banakia kuzisha mabilato, bakikamatiwa baba sope na balete madokima balende ku etat major, twende tukontrole mpaka kwenye banaishi. Bale batu ni ba infiltre. Tutumikie hii message. Mimi nasema Uvira ko mu danger. Batusi bote baende kwabo, makanisa zabo zote zifunge, maeglize zote zifunge. A partir ya leo tunakatala Mutusi mu Uvira. Leo tunarepete bien, leo ni le 9 mwezi wa 9. Batusi mwende kwenu, atubapendi tena kwetu. Mwende kwenu, mubakie na kwenu na sisi tutabakia na kwetu. Abona tande sali.